Tong ni peje ki squad list jong keri Colombia kani ko FIFA World Cup mentau sedem. Kita gibala akan top kani ko FIFA World Cup itu akan keungut. Tong sa so ni gol kipar. Si Vargas na klub Atlas, pada E Montero na klub Wallet Sarfields, at Udi Ospina na klub Atletico Nacional, at defender pat Udi Sanchez na klub Galatasaray, J Lukumu na klub Bologna, buat Waywina na klub Keklira, buat W Dita na klub Krak Azul, buat Udi Munoz na klub Cristaples, buat US Aris na klub Independiente, buat UJ Mojica na klub Mallorca, buat Udi Macado na klub Nantes. Kira-kira kay midfield dapat Warriors na Benfica, buat UJ Lerma na klub Cristaples, buat Kevin Castano na klub River Plate, buat Joan Camilo na klub Atletico Paranas, buat Gustavo Porto na klub Racing de Santander, buat John Arias na klub Palmeiras, buat Jago Kloser na klub Flamengo, buat Juan Fernando na klub River Plate, buat James Rodriguez na klub Minnesota United, baru Jamento Kompas na klub Rosario Central. Tilang mereka sang kapat forwards Juan Camilo Hernandez na klub Real Betis, baru Luis Diaz na klub Bayern Munich, baru Luis Suarez na klub Sporting, baru Carlos Andres Gomez na klub Vasco da Gama, baru Chan Gorbado na klub Krasnodar. Ini gede kita kirang lekai jom ke Colombia mas yo bani lekai ke FIFA World Cup na gitu akan riumut. Pengepet ke Colombia, grup stage, ke kiri hab banikon, pada ke grup kangat ke grup ke, ke hab banikon persiapan kong, dia ke Uzbekistan, hak Patrick, hak Borneo, live UM Brazil. Pada kecing leka ke Arab, jong kabar ke hab banikon persiapan di Congo, Arab Patrick jong Brazil, bad hak Borneo live UM. Pada kecing leka ke Kedu, jong kecing leka ke Balai. Kabar ikut Persia ya keriu Cristiano Ronaldo ke Portugal haka Arab Patrick haka Porsan Amsterdam. Ini gede jingla ka jong keri Colombia ka hak banikon Persia ke grup stage hadu laisin dan lebih sini tenat dan sengaja ke bawah di channel dah ke bawah subscribe kumba PI kedak tinggal cang dengan kondisi